ole clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chi bai le ve kun le hey Trump president an ni chi chu khovela boya China boya Russia boya India po Trump tariff awang kan boy a Russia na trang crude oil la lut to lo tu te po in minti ni kan boy khop mai ti chuanin hey Ukraine le Russia in do chana te India min ron puwa a chia wangin kan boy ani tu na hin India rama kan sum dong lian tak te industry ro pui tak nei te an tal boy meka Prime Minister special package te puan phut hian ani ti khop chuanin US awangin kan ram kan boya a boy tha khop maitin operation sindur kan hretrowa Pakistan nen kanin do na chungchanga po India ril ru hi kan ril ru ana to ni US laka a boy tha khop mai ti chuanin hei Mizoram po Forest Conservation Amendment eka wangin ni min lama piwanam chuang ite nan protest an pung khoma Mizoram po ZPM sarkar du lo na awangin hei social media kan lu chen ZPM sarkar kan lo en sin hi a fu lo ti pol tam takan omatin thren ka chuan ZPM an lo sarkar hi a fu ni MNF le Congress kha lo sarkar zel se kan ram hi a chezualang ti te pon omani a boi thla khop mai tun lai politics vir vel chu kan zo lo tlang ani ber mai ole kan kal thui main online games le entertainment ni cop sport lampang games cricket si lo mel rial verole tuna hian in dines karthele tangani zaman pon phalna nei in an khel mek ani vo in a in sign up ani chun 20 free spin hi di deposit a piang khani ni dong theih ani promo code aris 100% welcome bonus omani enjoy takin khela 400% weekly reload bonus omboka give fee 60 million hu LED TV tablet le smart suit te omani ti chuan in khel chun iPhone 16 Pro hi kartin don theina chan si nei ani register na tur link chu comment section lama kan pine ti chuan in hei US tariff awang kan buai AAP lama kan hriat lar del hitlanga ro rel tu CM lo ni to ṭhin Arvin Kejriwal pon thule la aron deya kanan chiarange US bungro chok lu chia ti sang ro se aron ti ve makani Admi Party AAP National Convener Arvin Kejriwal chuan vo in khan tu thar lakhom tu te akom na US atanga bungro chok luwa chia sang zok la ve turin angena rammi puite po in an thop vek arin thu atar lang Kejriwal chuan BJP kai roi sarkar in US atanga cotton chok luwa chia 11% lak po ati to vek nia soin chia ti to zonga Prime Minister Narendra Modi malak na chuan ram chunga lo nei tu te angai poimo lo zi ati lan thu a soi engpon isela aboi thak ani putrama sarkar nan kha le chen kha ko khan te khain in rin ni zana kan lo tong try puya ma se kan ram tan ti hian dora la chang le chu ani berak an boi tlang ani ye chuan in a Forest Conservation Amendment Act sang hi somni pathum hi Mizoram chuan kan boi pui khop maya he po se kan chiar lo kange The Forest Conservation Amendment Act sang hi somni pathum he mi chungchang hi toy te tal ka zia lo chuan min tur tu ana ve mai he dan kan han adopt mai hi chu apoi vong ani top mai apoi tur zia hi tam tak chuan chutlem lovin ZPM sarkar pass ani wangin an support le ringot mai thei kan ramtana thalo lutup ani wangin dodali aram manga intitan chuan ti mak mo ani international border atanga KM za huam chunga chuan central forest clearance le compensation po ngai lovin du tokin ma an la thei don ta ani chu tak chu ni a boi thlak na entina Myanmar ne kanin rina zong Bangladesh ne na kanin rina zong ram ri atanga Mizoram KM za chung zong ka central vai ho ta ve kan to mo he Mizoram hi India dan chunga in hung big na kan nei tha hle maya tuna the Forest Conservation Amendment Act san is somni pathum po hi State Assembly an pass lo chun 371G in min hum hima ma se kan ro rel na insanga ZPM sarkar hi na pass ta siya du tok in central atangin kan ram anron suwa sam thei don ta ani apoi te zong ani ye apoi ti pi alamani poi takani he theli chu Speaker kalome ithil phal hle maya zonal diam to nu te Department Randai mi te po zo te han phalsak zela kan zalen ma mai mo ka tia po ni se han holding hian a huam zawa so thing chaw a huam lova so thing bi ka hian report hi update thei lova voina alolu ta nak tu ka lolu ta ka zel khania kan sum nei angin a pe ka po kan pe zela nak tu ka kan pek bel zela
Nitin adang lamani kan facts and figures si ti chuan han holding a tang khan hei hi vok vulnan hei hi ar vulnan tin kan thlir thang chuang lova kan da khom ani kha kan da khom kha kan lamang seng lo tuna hian abikin so thinga kes khat somnga zel kan le saka wangin kan thalna chu cheng som te som pani te ni abak zong zong kha sarkarin kan tum vek ani chuwan kan seng na em so thinga chau kan DRH da lova marcha po kan tia buhuma po kan tia ai enga po kan tia mun phia po kan tia chu tiangin rubber po kan ti meka chief minister rubber mission kan siama speaker khong ai takin kan mang seng lo ati chuan enga tinga so thing sing tu te ka viable se somni chunga kan labat saksi man se lo speaker kan bat san kha athil fia to kan minister khan kan bat san kha athil fia to an hedu lo ning ka fia central poisa kan di la ni chumi chu lo ni lo kha kan bat san ni lo wangin ani ti ni kha central chuan MIS central chuan MIS kan di la kha kan mo ni chuan a local venga kan mang kan mulo ni point poisa kan nei problem kan nei lo mulo chuna chuan chu peta mai che o apetu ten buai ni kha adik lovin thilan tia pek theilawan en dik ni kha nga ti kha 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 chu adik lowani pu speaker tu dik ki ni lo abuai na BLB awma pu speaker khong ai tha kan farmer so kha achang tu ministerin fia takin ron soi to a soi to adik lo chu chuan sam han sen lo kan nei ni la hlauhawm dik lo vop chu man sen lo man chon chu pek ve mai om farmer so kha khalai khan an berin mai ni tin an pe ta to an pe a pe kan ni dan po soi fia speaker khong ai in speaker voina ma mi district kan release lo ne speaker khong ai in lo de nia langa kha kan han ching fel photanga o abuai awangin pek theilo an omani chu kan la pelo mai ni poisa nei lo wang ani lo sesana list of business movement le time frame nei kan nia da som pakhat le chan ve zo na le chana hun tia a chan lak lo wangin kan changtu ministerin an pel po oma a kan house leader po ina enga mo han clarification du po toy te ba ka hi chu ar business dang ala tam sia sarkar in soi moina emaw du soina hunatan dun zo na le chana hun hi ti ani do nem mi pu speaker ronin rol lo se chung ka soi do dai tong chu vai han holding khamin zota DRH da anim tia khang zong zong khan DRH da ve kani kha chau kha ani lo entrepreneur ho zong zong tan po DRH da ve ani innovator te tan po da ani a chief minister innovation award te kan siama challenge kan siama lo mandong te po anom to a tiang chuanin special package te po kha DRH da vek ani a tiang chuan tu na hian han holding noi khan om veka chumi bi ka tan te ni lova ten tu na so thing hi poisa kan nei lo wanga ba kan ni lova adong tu te an buai ni til dik lo an te kan en fia meka social audit te kan be meka a felchen chu kan clear zel minister in kha chiang takin soitoni fia na tur tham chu soitoni chu chuan ya chu wang chuanin khoi te po kan DRH da zel don abik takin rubber wana khoi beekeeping nen hian kan tip kop dona chu ta chuan ram ten lo nei thaboka dam pabial phei chu kan du sak big don ani le chubai thar le chrome house kulikon tangin khret chang pe wait tuna hian tun tu mai chuanin voina kan assembly house kan MLA rual ten again the Forest Conservation Amendment Act 2023 Act number 15 of 2023 kha Mizoram po man ve ni silatin Forest Minister puchaten resolution apluta chu han se khom leya opposition leader te purobad rumoy te le ngeni pungun te hoten han se atopa thiam takin kan chief minister in aron conclude ipas vek me u antia ni kumni kalta kan pas na chan le puduma vinchu puduma khanin up ngeni a parliamentarian
chani na le thu sei thiam house leader ni na kharon proof ang rang khop me pudoma thu sei kashet assembly chungah emaw assembly pona sela pudoma thu sei kashet a chuan ka ei ber pol thu sei thiam ka ti ber tum an hial me theni a sei cho wa pudoman moi nai te karon sei chu eminef so karlai sang ni pathum kumtir lama he amendment act 2023 hi kan du lo na chan khaju act akha kan lan nei troka chu po he ta ngani rules te guidelines te kan nei lawa ingang tapin nge ni a detail akha kan shelawa chu a hlauhawm tura kan ngaya opposition le ruling ho khanin hlauhawm tura ngai bang khan kan du lo tlang ni mea mar chu he kan zir chianga act po kan zir chianga chuan rules te guidelines kan zir chianga he forest conservation amendment act hi 2023 hi tribal te kiniang tribal tele forest na ho tan forest ti chet na emaw forest hisab ka nei son nang chi te ron ti bong bar na mohar sat na mi siam thei tu ang act alo ni lova atum tak zo ka chu india rama I project te akal chak theng zok tur le pending renga omlo na turin hei hi central sarkarin anron pass hoang hi anron ti hoang hi kini pon kan pon ve la thani kan ram hi development ma mo ta kan hi am son tu kan nga emaw chu ta chon I pon ve miang tin an ro kan ne sai thiam ko me a chapo lo ba thu se abala lo ba em prepare tha ti hriata pucha te ro kha chu am zo chunga background in chair po kha chair boi mea pucha te chu pathang hi ni a thu sei lok thiam hi ni lo hrim hrim a mal tarin ka shave pucha te ve khat boxing kan endun to an ti te chong klem pani vur mai ru thata kan hrim hrim a amaro chu tian koron play nga koron react chho do na pucha te po kha atira ami abi resolution alan chair chu chante an pass to chante le hemi forest conservation amendment act a chair kha chon abala vel to ka mizo dom chair shim hi a har ve in assembly pe chu ngeni ngam view har mai the I thu ka tamam mizo chung he chon chuan pucha te kha chu ati lama chair kha poda claim do na chuan maro chu atop aron soi vele kha apuile fusin khate thun se kha karulu khoiber tu toite ron heta kan pass to dona pass tura ron som dona aron se chuan chang kang de sentence pakhat se chu he dan hian he amendment hian forest ti chinalam pangnelavin ease of business project tharatale kan ramlen hamta na kan state tan po thatu project akha ti angai thin dona wangin chu harasalu to ka project ka rail to appending lo nan ease of doing business aka kami ka ai mani ti se ka achang ka mati khop me ka akang wa ni pucha te ka khlai ta ka chon chu wan chu sai thiam ngai poi ni lo ko sen kan ko do ma te chu an sen sai thiam la to ka chu sai thiam lu tuk te po hi ngai ni an that lo pui ve tho ni na langa ma ro chu ve na pu do ma soi ka chu le kha thiam chu sai ko mai ti ka ko sai duwa an pas bo ro po a him oma ato bakhan MNF akati MNF kan ti ZPM MLA ho ka chorin pome antian pas an du veka opposition hole ZPM lo jong ka chu an noi ni a technical chung takin an abstain ni chung ja chu MLS somni nan pas lawa maro chu MLS somni pasal no rol takin an pasa no mo nei antia nei ti khanom no ya yes ti ho kha ani tani ti kha kan sei duwa tuna an introduction atang kan ngai kha chawanga chuan ka du na huna ka ti chatanga ti to panga chung ko ran ti thala thin do ni chu a introduction lai kha han ti phot chini la chome a he dan to sana forest diversion thu nei la a pe theina ani a chung ta chu forest ram reng kong emaw bar tlang kong
surkha dina enkol mikring chenna kalpo nana poi mokte point 1 hectare khen chiah theih na thu ape ani ramtana line of project poi mok road transmission line railway lines etc le ram hinna chungchang a poi mok international border emaw line of control or line of actual control atang a km za a omte ram hectare som chen in ven hinlan arurel poi mok dinnan te left wing extremism affected area are defense related project paramilitary force tan a kem emaw public utility project hectare nga theng a zaw siamna tan mantur a roman forest land survey le exploration tan palzam relaxation hedan tidanglam ani nuwa guidelines answa le a chuan exploration le survey thenkhat te le ṭhin zatheng ti theina chu central sarkar a thlen ngai lovin state sarkar in phalna a phethei to don bok a phethei to don boka sarkar pe theina sarkar ani a enkol le a rammo hun sanga korel siatna natural hazard lo thlen point mala zungsun all sam to don ali proceedings chubang chuanin boina hian theih solution that the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 stand apply to the whole of Mizoram hlauhawm taka hian min ngai to puya min sei ho sak le min pom pui turin taron yen ani talome Speaker, the Forest Conservation Amendment Act 2023, number 15 of 2023, can Forest Ministerin adopt turin hausa aron chopsuaka. Tukin ziah kan soita kan khan kan membatan he tilikin serious tak ania zira seho turin kan material ho list of business de engkim hi lizana kan man me ulova chu ran son nam nun tu ki ka lau khop maya he thil nam tan thil serious tak om ni ka heta bangin ai gan chen tam tak pechon ka chiam man me ulovan tia aminga leader di bagi ka lo chiang har na ra chu ta kam mu chen khat toi te an soi kan du di he kan dan adopt tura ronsop the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 ni som ni pa ni thariat sang ni som ni pathum kum ni liam ta akhan he hausa hian lungruwa takin khati right residents le opposition ben se khan Mizoram ma man ve chi ni lo dan lawmani ti in kalo no lani kumhi kapta akhan u speaker iding lama chute de lama chuten lungrualin he dana hi Mizoram ta ka himlo kan tia chanem kan ngaya khati raya opposition ben sa thu kan opposition leader hoina kan house leader ni pe chuanin sarkar kha mindu khoplo em ma he tirang dan thalo hi dodal na sazokin zoram bum huwa kong zolu imi te pon ya na sazokin kan ramtan kan namtan himlo hi kan dodal chu ni tin asoya sarkar ga kan dodal kan an ti ang chi po kha mindu khoplo ni achan chu
ram le nam ta le him lo he da wala asoi ania khatiang che khati la kan house leader uzoram thanga point he dan mizoram ta la him to lo wangin central hian lo pas ma seng remna lemwanna kan ham si paite india sarkar ina an ziah article 371 g mang khangin hei hi kan la dang thei lo mi ownership of land chungah ma khan kan ram ania hetia central ina an duang anga an dan ko pas india ram chu om kan dia wa kan an duang an mang turi adi lo ni tin he house a le kum ni gam ta khanin kan nol pia la ba chu memorandum of settlement function kan din pui thengem o kan tia ama cha principal act kha kha ne na sa kha za ko somri ta pas kha alo ni to sia ren na thu ma kha sa kha za ko somri paru zu ni som thum malam pangami chu dang kha din tu ti kha nia amendment section ni ba han amnung ni ba khan constant hi dia bial da lobo kan lo ti to kha ni chu ma kan han lo em thil dam tak ate india ma po mai po mo ania joint parliamentary committee po ina thira lok sabha member som di pakhat le sabha member som ten uluk em in anzira antia chuta chuan ato pa chuan rodna angkha an present ta July ni som bi paluk sa ni som bi pathuma lok sabha pasan ya August ni nia raje sabha pasan ta khatiang ani bang han ke ni chon kan se son sa bela ni som hi pa ni thari sa ni som bi pathuma dul na do na kan dia vo in ni a cha ema chiah treasury bin sa kan thutta ta kanon sople ta hi kan environment minister khadar soi nai ke chi min na kon bin sawa a phela hian lo mo ka ti ni kan house ni dang le po hi kam ni khatal soi se ka du chu khati la ya a ho om ziah a thar lo ziah a soi house ko ben ki om ve so ka bu ha min tong khop lo ni a thar lo ni hai chu ti man ho ai ni kong zo ai ni po ti tu ni ma se hoi ni a chaber anga kan soi len kan ram kan nam a him lo phalamem nge lo thazo ka ni chuan min convince pa chuan pusti ka de velam po yang kan poma lo ram tan cha chu a mai ro chu a bul ka than tha ni jana mu mal ko kan siam man lo session hola kan siam chuk le kan tu le lai ko bi te tiang thil si de sahi awam hi a poi ka ti ni khamia kan chang tu ni sare ran soi pakhat kha kan soi lu chu international border hi khalai changa chu ta he dan pa sina a effect tu chu international border changa km za thui chungah emaw state sarkar wa thil da ni mo obstruction bo ne vak thei lo tu la defense thil ni mo road infrastructure ni mo engpo central ina du kha mala phil tho thang khan oma tu te chon kan sui thina international boundary hi km za sari somdi le pani mizoram in kan ya chungah bangladesh is a thum som pariat Myanmar is a le pani kan nei ni chu ti halen chuan kan ko halen chuan kilometer za asiton dra ko tai la mizoram pum hi ani kinani chu ti ang chu an ni ai hianin china kan minister soi kha chu an soi khan voinia development rel kalkong tu te kong kui dang tu te thil dang tam tak forest clearance le hasanam the hi kan chat pa ati lai khan emaw kan ram tan a him chian hem ti hi house a hian amu dan kan house ni bin se bin ko bin so ke bin kan pass pu yang asan chu kum ni em po tin ma khan kan du lo ni kong so po kan du ni he house a hian lu ro takin tu ma kan in dia lo na mi su a chong kan lu mo thi ni kha ma se voin ya chabera kan chu na kan thak ta ma wa soi kan ni nge kan sir chia ga alo chata thut nge ka hello chu bang chuan khong ai takin pu speaker kan house leader hian soi fia ta sen central lam it me kan ve tu nge a kan en chia ga kan sir chia ga alo chazo ka lo mle in ti ni chuan a chazo na mi thila kan lu moi ma yam ma se he housing lung wal emaw resolution kan adopt
khát đi lại là ông mi sổ về bằng cái thu nia anh giả thác mấy thế này chú vàng chuan không ai tập in u speaker chú hai để chú tầng hai quay mỏ được không cái minister giáo tập sửa khác cái lúc đó tweet tập thu được sửa qua đi he how sa không đi bỏ liếm nữa cái lúc nó to cái lúc đó em này dính để về tới cái lúc đó em na voi in ya chả biết cái sửa để ta hi rồi là mình biết cái việc cái ngay thì khác cái sửa được anh Assembly 10 Parliamentary Act lâu đủ lâu thế nào mà lâu reject thế nào mà lâu nào thế nào mà anh này lâu vang mà xe India tan tụi article 371G Parliamentary Act po ni se kan nam khoi le kan ram le lung chung cha ani chuan he house hian khoi na kan le ani chu hian kum ni kal ta po khan kan power kan exercise tuna po hian kan power kan exercise le don chu ni mela kan exercise tum dan chu so yani to wa ka so thui zel lo anga chu wang chuan apparent act kha 1980 pass to lo nia he Article 371G to prospective effect na yan iya 1986 no lam thila ni ti te po kha di tho mai ma se amendment hi 1986 no lam ni thatan ni 2023 amendment ya legal battle po hi fight don taila he house resolution hi achak vial ka ring dan shemi le dan thiam kan de na asita kan khan he bili mi khal ta khan hela ya hin kan soya voina kan house leader ne po hi thu sai ton do na khan apoi mo em awangin hun po hi ka khom lo de wa ka khop lo de wa mi pen be nga yang ti ke kha soi hian khan ya tin heta soi na hian kan en bi te pani nang ma soi bok si lo wa pui man ta la vi ti re ni bok si lo wa atia ti chu tu a hian china group leader na seita sorry leader of opposition na seita ang khan along sathar ta thut nge nia kam thut na lama zira achalo hela ma chalo hela ma chata ne ni khati la pe kha chuanin sa khon zalen na do da tu te poka do ro na atang no ve tur ang te pokhan kan group leader thu soina elle thek na ko be zan tile elle ve the to wa kha ni sia tu chu ma bo hian kha kan nai kha ta kan khan voina kan soi ho tur hun hi nga so pu speaker chomma lama kan soi kan to nga ya member te kha ni jan chu kan neng rei kho mai a thok tu te po an rim chu tiang nu chu ani a chu ban chon tun tuma he bill amendment hi article 371G tu nei na kan nei na banga ke mani kan ram kan vel hin theina akha mi mang khan amasa khan kan lo no to ti lo ni se he chuan mizoram zemzim te international boundary tanga kilometer za ani chuan akhoi lai ama hen kan hum zo lo bang e chuan chon hi kan tan la chalo zo kan mu so na tho na atan mun nin da tu ani na chin um chin ma se hey tunai nain thila do pakhat chu mene ko kalkonga hlu nim ho tura taring po FIR and submit ani chu diang khop chu ani line he amendment hi lo pass sai la he zo men an hanga nga kan ta min a chaber don mi ke ni chu hey kum tam lam te lo ni to lo ma kum dei po kan to lo mai the kin he house han kan lo chu le to lo mai the kan chu mai the po tin kan tam kum te po na dai kher lo mai the ma se he ram chu la kal ze do na ni chu an chun chang thang te om na tla lo kan ram thu nei na re kan nei lo emne party te le ram noya na india sokha in ren na khan indian himna achina tang lai thak tak ang khan chan that tak mai 371G kan ne ya khami mong khan ni som ni le padi khariya sam ni la som ni ya po khan nol alo ni to wa ti khan kan muwa speaker phalnein forest minister puchaten resolution aram puluta kan selok do chu pu zam te kan speaker hi por view angalang ai hian amo avei khatinania kan threwa speaker ve khatinania a zei ru khop me a neutral khop me ti ka khosoi do
a thil han conduct vel hi a background in azir ve reng boka I ngani zai takin a conduct shim neutral takin a conduct a when at the pokha I kan opposition member te kan opposition leader te ale MLA dang te pon se kha I gentleman lu tukwa I zaidam lu tukwa department social ngai te ju heta changpon social vero ante punguna te prechoni klema in la kol khong ve do turen duwa ma se pu inge kan tiang pon speaker puzam te ju a gentleman ko maya a gentleman of ang khan apal su the big lo hun ta ka chon de ve thak thau bi ko se duwa pon speaker han fak vele ram duwa chuan ti khan se chowa chuan a se nu khan tu tenge kan speaker kan sei kan pom mei don nge kan sei ho don te an tia sei ngai lo mi ngai don mi ngai lo in tim pe pas mei la ron ti chau ve ta a sei kha tha en tia sei chau ta tu chu opposition leader khan aron sei phota thiam takin aron seya chu ta pu aran aron sei le a Mungun yang tuan Australia, heng pathum tena ansei akha kan thia tur chu kumhni lekal ta khan sarkar masa khan dumrual devin he amendment bill mon chu katila chu bill ni chu he amendment bill act siam tura kan du lo vek ani sia e atinge kan du le tak thut atinge tha kan tia winia kan house leader Pula do makan chief minister ngai pokha a por adu lo por nia maro chu tu na ngat ngai du la si ti khan ron deu so pura ba do mo phe ka chonin a central line thum lo lu tu go central sokara tlak thum deu nan te pon in ti ben ani lo mo se u la te kha ti vela in pon in sela kha chu ka se photo chu parliament ate assembly floor ate chonin ani au nom na a thuak an exercise sa hei advocate hawin a kota chen tha te po kan hai ball vel am do hlek henin MLA ro te po kha win chuan an ball ak ngaya amar chon sei thatlang puya an thia thiam thadu lo der vel ting on kha chu kum ni a thalo kan ti kha en ting nge kum ni nuwa alo thale thu thei ti kha tu na thu sei ho khan anan sei kwal ve ta ni man fiam kwal ta pungulin chunga ka fakle lo ka nga pungulin chunga tu sei thiam ma mi zo tuma thiam tharo pui sia tu sei hi a sei ka ru kho tu pungulin chunga tu sei ru kho chu heta hin kanam reng lo nga kan kum tu pan lo zir lo nga kan kin to lo poni the mi zo ram le nam hi thang tharatena imela musile tu lo nan le kharsal tu kan siam lo nan kan ro rel hi uluk ta wing ngai to ila party hisab ni lawin ram le nam hisabin engani sub trongan section to this land does not belong to us, it belongs to the future generation to tani this is sub America ram at the british ram at the point say 14 and parliamentary interest say 14 me khatin thu khan pungu na khan ran serve pungu nei congress and MLA nei chunania matong kom takin group leader ni khalani MLA pakhat khania a leader ni ma congress at chantika and say dua chu rangin I an sei thalom khop mai an thu sei thiam na te an fiam thu du na te an rom ve na te langa tin in hial bur om lem lo an fiam na ber chu kum ni kal ta khan ti khop khan an do sia nang ni ho pokha in tel vea kan floor ngani kan hosti da beber po strong po beber ale dulo ni sa khan atang sia kum ni nu lama hemi kum ni an liam ora sang ni le som ni pathum kum ti lon mi ka sang ni le som ni panga kum lai ho lai hen ma tinge lo thal le ta beauty ka an sei cho thiam devin ka sei kha I put blood do man sei le don ni put do ma thu sei hi a khan pain ko da thui de uleka house leader ani ba ka a thu sei a moi ema ami zo trong thasia a hoi heradika midanga tilol te mi over de wa fiam chi kha atilo atun chu a changkham pon changkham pate khop mai tun chu sei chi ka kan sei duwa tin aron judgment ka sei thiam ka tilu to ka
kum ni kau ta te chuanin actual kon la muwa thalo kan sabik lawa kan du lo ve vek phoden ni kha tuna chuan rules te guidelines ron chok to kan han chir chianga kan ram le nam ta at thalo ni lo mai lovin i kan ram le nam ma so na tan chuan kan pom pu ngai ni ti kha asoi ni no ase se lo ta tin thil pakhat helai kan se le du chu video nam kan le man mai pu do ma thu se kan mai in wang ye tu hang lo ko ne he ma thai sin nuk zali chu tlem kan zir lok ve thina a the the me chu ta hianin the Forest Conservation Amendment Act 2023 Act number 15 of 2023 amendment kha enge ngatinge amendment kha kanzir chawanga masenga tinge state dangin an soi silo state dangin adopt mo lopum ve ngai lawa Mizoram begin ngatinga nge kan ti chuan kan se ka se thuak du nakina pudu ma soi zo ko se dar le du chu Bihar ate Assam ate mundanga an soi lawa masenga tinge Mizoram in he amendment act hi assembly ya kan lo pompui angai ve la kher ilai ta chu article 371G article 371G kan soya kha Mizoram special provision bi kan ya khami lo chuana chan kha Mizoram accord Mizoram peace accord kan ti juni somthum sangkhas ko somriat paruka Mizoram sarkar India sarkar emne photena in rem na thuthum siam khan yen len je bene let's go and look like in legal, administrative, and other steps is no yan para two yan provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in Mizoram immediately before the appointed date here. Heta asoi chu peace accord ni somthum June sangkhasukua sumret paruk malama central act ho khachu he I central act Mizoram angai ne customary law chungchanga te religion social practice te le civil criminal justice the vela khachuan le ownership and transfer of land mo ownership and transfer of land the chungchang ni chuan legislative assembly of Mizoram resolution siama kan mang ve duwe kan adopt ve duwe anti cholo chuan hemi hi khoidon lawan tiani win pokhan kangai to na sa hemi hi forest conservation act amendment act ania amara chu hela hian kan han zir chen chuan I central act ho kha sangkhat zakwa somret paruk juni somthum sangkhat zakwa somret paruk juni somthum malami khachu man the ni tane mang pop chodona central act ha juni somthum 1986 ma mi khachu masa juni somthum 1986 nu mi kha ani chuan Mizoram state assembly upon puilo chuan central act abik takin sengo big takin religion or social practice tiang chi te Mizo customary law ti te civil criminal justice ti te ownership and transfer of land atitani tuna chuan ownership and transfer of land atita kan soi tu ma chu land ani lo ni ma sa land in forest khanitani forest khan chuan forest kha ajek lang lawa ma se ownership and transfer of land rama khan forest kha rama mo land omani wang khan khamine tu ni na le a transfer kwal vel dana kha anitani Mizo gari forest conservation amendment act kha chuan anei tu ni na zong khan asoi che in lang lawa maro chu angai ruat han soi chuan a forest ber po chu land ani land ram soila in phunani awang khan a thul ve ngai soi ni me ngai a soi du talo po ni salam soi po ni sa poin om chong lo ba an karing ti fel ve mo assembly
Jom Assembly kan interfere ve a hey Central Act hi kan lo pume phur te kan lo pum ve kan ti na ang deuh ania pu ba ro mwen in ti klak tum na lampang te po aba ang ve ti te po kha ngai koi thiam tu tan chuan a om ve thong ni ti ka sei du a chu wangin lakina pulal do ma thu soi zo a an pass zo a khan an pass hale sia khan hi kan chip don ani a legal point of view kho chu ni phot sela tu na chuan kan sei thun zo lo nga pulal do ma thu sei tu na chu ngai thale phot nga chu ta ram chuan claimin kan khirle tanga hei hi nga tinge vena khan resolution pass angai kan pass khan nge om ziah social media tu na lo langa we kan social activists la pe mandam chuang te rot felenu to pe chuan pulal do man ramashal mizoram mashal te anti to me ta khan enge technical in ani lai ta kha she thiam kan tumunga vena kan resolution pass kha kan ramlen hem kan chat pui don lo ti lai ta kha the to gen ron sei fia kan tum don ne Alfredo Somo. Speaker Kalame, Amasain legality, kantidong any constitutionality, kantidong any country 71G ina ahuaplo, sin hikan kriyakan sa itong khan state kani maa Central Act Mizoram apply to katsu apply Sawisel turin so theih kani mi alo ni katsu amaro su state kani nuwa Central Act kan special provision 371G ne na in kalye kan khiat ro su kan do dal the kan pomlo theya chuan 371G lo chu dan hi kumni kalta mi chung cha kan ngai to khan chia takin house a hin ka soi to a mi mal taka kan lo involve pe dan de po ka soi to khan ya chuan Conservation of Forest Act 1980 chu state kan ni ma Mizoram lo man to kan Sawisel thian lo man Sawisel lo theih lo ni sa khani ta ni chu anro amenda 2023 chu amendment a chu 371 z mang hian kan pom lo them ti lai hi India tak ani ta ni a principal act kan rama apply to sia amendment po kha apply mai don lawm ni kan assembly hian lo do dal theina kan ni do ni ti lai kha la jip chian tlam thain ka ria a poi mo don kho pa kan ni tiam te po kan la ruenga tu nuwa khatian thil kha lawm le ze the ni awangin chu pakhat na zo ni ta silan this one he amendment act 2023 hi Lok Sabha kala Rajya Sabha kala as study team ten dina and chaya this one in India President Khan okas nili sa ni samni pathuma Khan assent alopeta khabi chungzong Khan kan ramayan solli aumlo renga vei po kanom lo ba this one president ina assent to the fell nuwa ni sina kan ngai thap ta Khan okas ni som ni pania helai mu na yang kan do daw na kan pas na ni khati lai Khan in wange kan do daw kan ti chuan adan amendment aber act chia kha aber amendment act chia kha kan mu to alania so fianai ma khalom hang lo wa chu bang chuan country 71G transfer of land hi a khoi thei lo ni ai chu a hlauhawm i hlau te mu kan ti tlang khot mai ta khani ten ke point war ta ke na lai yan kan member zom tak tak ten soi ang khan than ngai ta tu soi tu kan ya kha le chen chai alo ni la ya kan mp pa ni nei ten ma min fil lo te kha kan dem khani ya ti chuan khati lai kha chuan a lo na vem tu kan kriya kan soi tu boi lo kha mini khan a thalo kan law ni ai chu fu lo bang kan transfer of land
Hãy mình chung sang là thôi này là cần này mình chú sắc thấy đó thật. Thế thì bộ ruộng mail zapial chung duhna national strategic importance an puang an rồi thì mấy đó nên chuan phu lo mang cần tia. Thì chuan nó sẽ tập cần đâu đào thang này. Pakhat kan soi kha di khati lai kha ngai dan pakhat kan nei theu ani opposition lam nei ruling lamin wala poyan ngai dan pum khat nia kan pass le dial thai ka be sia ti chuan khati lai bo ro chu kha kha lo ni ta chu min nu chuan notification lo chok ta ni sang ni le som ni le pathum November ni som ni pakwa notification lo chok ta kan khechiang le zol ta ni he amendment hi enge ani hlauhawm lo vem ti kha alo chiang le zual ta ta chuan chumin nu loka sang le som ni pathum December ni khata khan rules anu siam ta bokani amendment rules lo chiang le zual ta chumin ni la wala chuan a guideline anu chuan ta bokani elai kan lo do daw ya kan mu lo lawm lo kha notification le rules le guideline annual swap ta chu khati la kan sarkar ta kan nun takin an lo zir ni in ala khati alo swap ta nu chuan oppose chi alo ni lo himole din kan sarkar ma sa khan ngai dan lo siamin kha lungwa ta resolution kan thel kan pass kha ministry attend ta lo ani chu anh đem drawing ka soilo thi lom je an fiat chiang nuwa ei chu oppose chiang lo ve tin alum zui ta lo ani a chan chu heta resolution kan pass kha August ni riata point of clarification ka kha independent pangkhan ni lo nangin rules te notification suwa kha December ni kha sang ni som ni pathum tia ati la kha chuan sarkar kha amumal to lo in thang do lo to khania ni zpm chi ni la u chu ni ya a sarkar kha sati tak tak man kha om to lo wa alai te kha enge ni kan lam ri sia for sarkar kan ta kha put ko mek to kha ni se kan ti de Every resolution can pass nu khan Department chuan September ni som pandia minister nena file and put up ani so that chuan sarkar kha pangai alania adu chuan emaw zui theih ni maw zui tur pawh ni he house resolution kan pass maw zui nge ngai tur ani ama ro chu file kha court of veng fenga ti chuan emaw ti om lo khan tun sarkar thar om lo khan lo chuak chang ani January ni khat January ni thum sang ni som ni le palia alo chuak ta chu bang chuan in when I am in them zong kan soi lo ni chuan khatia lung rewal emaw engeni ram rong kai in titang emaw helai resolution kan pass bozu du do tu khatu teneni ti zonga kan soi chuan in ai thak anuam lo ve thei thok ania chu bang chuan in sarkar ma sa poina alo ngai poi mo lo zu ta ka ngai lo kha ani a chu kan han zir chiang ve ta ke ni poin heng notification te amendment rules te guidelines te hi mun ta ka kan han thir hian pom theih hi male kan ti ni voina hian thar thut ka ti lo thar thut ti kan ka tang sok lo thar thut po kan ti lo thaber in on ti le ta ti te po khaw ma thaber kan ti reng lo ama ro chu pom theih mai lo mani le hi kan thak pui zo in ala nge kan ti de chap ani kan du thua sam ni lo chu tiu kan ti na chan chu enge kan ti chuan pakhat na chuan government judgment ni kan fetwa Supreme Court khat mani forest ti reng chu dictionary meaning define to ti kan try maya
kami noya kajong kanse theih kan ini chiah chuan clearance la ki haru to kani irrespective of the ownership of the land revenue rampo ni selangin sarkar rampo ni selangin mal rampo ni selangin forest rampo ni selangin rampo social forestry po ni selangin anything green and token and ito chuan po ni selangin dictionary na forest undefined ani patron forest roman ni ka local government case hianin Supreme Court judgment kania chu he amendment act hianin aron poldal view ani aron poldal tak view awangin to ni Supreme Court an kinme vele nge chuan amma kan din mai ka chuan he amendment hian kan din mun aron siam thasok ni en kan fria tin amma kan thunin ai sangkha amendment hian state le union territory te hi tunei na sang zo minon petai minon peta forest clearance spec chung changa ti thei bar nei mang lo kha tuna chuan thuta state sarkar hian tunei na kan lo nei veta ama regional office silonga kan an khen thlai lai kan forest department ten thei to kan choma se silonga rei takan ta nga chuta delia ministry ato pa min han phalsak lo tlang pui nge ya tu nei na kan nei chaw ma he amendment act hiani tu nei na sang zo state sarkar min pe ani then chuba ka chuan notification ka soita number som padile som ni pasarina tanen chuan FRA kan ti mai scheduled castes and scheduled tribes ngani forest dwellers rights act kanti forest rights act kanti FRA ti ya toizong kan lamah don ma kan rama kan lo adopt ve to sarkar masai na rule over hi ti ya an lo pai tha don kan sarkarin kan adopt thad le hi forest sunga lawm he to te hum haw na dan ania a rule kan ti ke ni chuan tu na hian kan mang le FRA hi anung le ni chu he Conservation of Forest Amendment Act hian he FRA hi aron poisa aron za ani notification number 12 ale 27 na po hian asoy lang ani chu chuan ya mangin nakina po he dan mga minti lo na kan him na tursu he kan FRA hi an zoka forest doon mapile po chana lo omto khang ang zong kan thei na tur kha nan hian minon nem me sa bok ani ten teni po kan lo mang tang kai tran der to hey khatian kha ania wangin kan la ban ve chia silo wang hian kenin thunei na kan na nei lo tu na tong ro chuan e kan pa si chuanin olsan lo kin thil kan ti thei do do na chumi ma chuan kan BRO ho ten mang anga kan NHIDCL ten mang anga kan Mizoram PWD te an mang anga hen project kan nei reng kong lai khel lo po hianin forest clearance na dur hian re tak kan saya chuanin sarkar hi na tho sak te thei lo wa thui tak mi ti khotla ya kan romin na tuara ni chuan chuan Manilo Khanin Prime Minister le Home Minister le Defense Minister nena kan rama kongpoi mawzula hi national strategic importance min designate during influenza during nan wa hen ka sublir mo tani chu minon phausak tane me atunen kong pasari minon phausaka chung singa chuan Bangladesh nena kan isum don ton mun puitur silsuri mun kung ipan na tur kong po ko exemption minon pefel der doni finance minister trying lekha kandonga ka lekha po minon sanga finance kari defense minister chung te po chu forest clearance di nga ito lo exemption minon pedera ni hedan no yanin chu kan na du to lo wa tu na yanin tu na har son na kan to kong kui ene musa hi kami designated atana national importance min puan sa le dura dile kan tumme kan ito na yan chuan niya he amendment act kan mang me ka kan mang to man le zel hi kan mang o sarkarin sumichina chuan ala tangkai fiu
ria ama ro chu abun kal se ate lo thano ni chuanin kan thui kan su le theih ni kan resolution hi tilo le theih tu le against zonga tile theih tu su ke mani thokan ya tuan din munai chuan pu speaker han mang ve phat ila kan na mo ngoi boxia mangal kan dua kan mangal me titi pawh ani to boxia chu ban chuan sarkar na sa pakhat mun takin ngai to a kalpui zel chi ni lo khan alo khria ni hian alanga kan lung ro tla ngai thei tai langin kan vai hianin lung ro takin hei passport mai na kan official resolution hi chuan kan in fin chwa zelanga thalo lai ta lo omani le nakina ben tharin kan langai to zelang sumale lawm resolution chung chang hi chu lai hlauhawm hi tam zo chu a kha chiang tu an ni a kha chiang ve lo ki engam za kan an om thara tan chiang tlanga resolution alu khanin ami guidelines the rules sahi la om lo wangin rin thu ne mai ruat na len khanin kan kalpui ni khan alam de ka chu bang chuanin sarkar masai na alam thon na po kha a oma adi ani amaro chu hetia guidelines the rules the anno om ta ka hi chuanin lawm ni tuk ani love article 371 g the po hi ami a hianin transfer of land ti a po hianin ownership and transfer of land ti a po hianin hetilai hi chu an khoi dun na lang na chungin amai ro chu Pacific takin area tur tele khatiang lai mun bi te alo langa chumi ruala poi mom tak mai chu hemi dan tu na kan adopt hi chuanin hichina kan house leader zong takina aron soi hemi project pasari te po hi competent authority tu na hian kan om lawani chu bang chuanin kan sarkar hi na ti do na kan don sarkar nge hian na phawna apelo mani chumi a chum dik lo te wa lo pe ni chuan he ham sa he kan chua chao thei do na ni chumi ni lo chuanin central na adu angin ro ti don po ni sela roin ni a po hianin Mizoram sarkar phawna he mi chung cha a hian kan pu zu ke nang khan aron dila masela competent authority kan lo wangin pe thei lo ani chu bang chuan a superior view ani state tan chuan hun kan zer tu tan po he dan hi kan ham chang kai thiam a thale o mai o te kha alam theia tin china han nagaland te an hong lo be kan ti rual khan nagaland peace accord akha silong kha 1975 ani wangin 1918 palam kha chu abom lo shima Nagaland kon forest reserve area hi pu speaker an nei lawa riverine reserve ero hi chu an nei ni na lawa anni tan hian hemi adopt lo hi omzia om lem lo bani chu bang chuani Nagaland te kan an soya an ti lo kan an ti mai chin te hianin an nationalist da riu te kan ria amai ro chu an peace accord 1975 ani nyo bang khanin hemi dan hian ati boi lem lo ti kha kan soi lam tel lu boka ti chuanin heng chun chang sang a hianin hei tuna hian easy of doing business ti na tu ta tan hian a thale do ning kan sia kan member zong tak puro ba ta na yu silam ti te a soi wo chan bu te bo ani thei kan te kha ania a chan chu tender kal su thadi thathum alo nia tin chu mi pia lam pa chuanin regional officer central regional officer kuari hi lo mai le mai box ya chu ta central chu thana ta lo kan le chu ania chu gang chuanin time bound ne ya engin mai hi financial sanction lo kal ani thina ba khan project a khan chu chuanin thil har sat la hi a them thina tuna chuanin hemidan hoinia house members of tatena ana mo sa min pas pui hi chuanin kan ram hian engani mel lu poi mo kan zo do na ni ti ati chiang ka ria chu wang chuanin hoinia ka member pui zom tak te
he ka solution who speaker point khat so kan house leader zom ta khan min nun nge na khan soya atha do chuan kan en le don lama tia guidelines se rules thar kha kan na bu velo wangin he kan pass through ma member te min sem themo ka zera kan lo je to ti kha kan minister khan min asur themo ti kan pass mai kan nge lo kan kan bu ve si ala who speaker house member zong ta ron pe ma a chan chu tam ma ani khai nang de ka rules le guidelines an ron so ni po kha ai na ma he chu member zong ta ten in phu tangin ka ron pe chu ti kha kan soi te du bok ani chuan who speaker that is solution that the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 stand apply to the whole of Mizoram theih pass point to rin karon din karon yen so ni Kan Minister zon takulang confirm official resolution of the adopt Turin House around Delta a resolution too. Whereas Article 371G of the Constitution provides inter alia that notwithstanding anything in this Constitution, no act of Parliament in respect of subpara for ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless the Legislative Assembly of the state of Mizoram by a resolution so decides. And whereas the Forest Conservation Act 1980 is an act of Parliament which extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. However, since the act falls under clause A of Article 371G of the Constitution, in order for the act to be applicable in the state of Mizoram, resolution of the Legislative Assembly of Mizoram is necessary. And whereas the Mizoram Legislative Assembly on 22nd August 2023 passed a resolution opposing the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram. And whereas Article 371G does not apply to central acts including Forest Conservation Act 1980, which were already enforced before 1986 in the then UT Union Territory of Mizoram. Therefore, the principal act, that is Forest Conservation Act 1980, is still applicable in the state of Mizoram. And whereas it is expected that adoption of Forest Conservation Amendment Act 2023 will expedite implementation of various developmental works, namely strategic linear projects concerning national security and security-related infrastructure projects. The said Amendment Act also has relaxing provisions for surveys such as reconnaissance, prospecting, investigation, or exploration and leasing out forest land subject to guidelines. Accordingly, necessitating for the application of the Amendment Act, a resolution to this effect to be passed by the Mizoram Legislative Assembly. And now, therefore, this House resolves that the Forest Conservation Amendment Act 2023, number 15 of 2023, stands applied to the whole of Mizoram. Resolution adopt rem tipiangin rem ti ula rem ti lo kanom choa rem ti lo ti ula le om amero chu house kanen lu chu kan operation lamte concern kha and the test popom opoi interinga kan minister zong ta khanin khamina nuwa rules like guidelines akha member te position turin nitin ang khan nimte sela inzitiam vet bokila kin ani point emaw karamta na fellow te amo nakin zebuna chalo zo omange ti om the ni chuan
kan in ron izat theih ngai la kan house leader ne sian khan adop theih le anu apo ni le theih kan ka sedonia ole tuna chuan kan minister zong tak pulan kan sa official resolution pulu chu he house leader lu lo takin adopta ani business da kan kalang official resolution tuna hian vana hian official resolution pakhat kan ya resolution nei tu chu environment forest and climate change department minister zong ta pula kan sang ania tuna move turin lo soma speaker lawm oila hlauhawm ka official resolution kaput lu hi that the Forest Conservation Amendment Act 2022 number 15 of 2023 stand apply to the whole of Mizoram. Le dikhan po doman chungkam thiam tak changkam takin seizowa opposition tan le theih amendment act pass mo adopt resolution adopt by resolution mo resolution hanga pomve central act forest conservation amendment act hi Mizoram apo mongve turani ti kan mongve turani ti resolution kha pass du lo tan pon pudu makhat hian tur va kom lo tlom takin kan komni kal ta kan chiang lo wa tu jong kan chiang to a unau to u ti ro khai kan ram le nam ta na tha in langa engma boina tur om lo wa chu wangin kumang u ti kha soini chu pudu ma thu soi tang kha na chiang ma pok lo se to ka boin chu pudu ma che cha khop mai pudu ma kha ne thiam takin in prepare tha ti hriata in asaya he te asai cho wa ti kha a background ron sei cho kha chiang la zualin ron sei cho man support pa mo ron sei zo podi ve thawa chung ka ron sei tum tak ni lawa a technical he no Constitution of India the Constitution of India a yen enge azia article 371 g enge nia article 371a Nagaland enge nia special big tite le heta I kan history of forest hi tun main state ko anda thina state ko da ngot kha rem lova in an setowa global warming te lo na setowa chu wangin concurrently santia I state le I central sarkar union government mo central sarkar kan temea union government ye dikzo ka le ngalena union government parliament ina an khoi the ve le an khoi trom the dan tu ta na subject kha state li satangin I sangkha zukwa sumsari paruk sangkha sumsari paruk 42nd amendment khan I forest kha state subject atangin concurrent list ananda tani concurrent list khan entry number entry 17A khan concurrent list khan ananda ta concurrent list of forest 17 entry 17A umabang khan state le parliament trong kopin an pa sangaya chuan parliament ho anga hami anglo anga kanti an bi lakha state India rampum pu state 66% mo mun thum thanam mun nin an pass pui angai ve ta thina ni chu wangin central khan an du thalin for takin ang ngo theilawa state khanin an pass ve angai ta an lo okay pui ve ngai ta lo phat pui ve ngai mani assembly thewa mun thum thanam ni talen angai ya tin sangni somni pathum khan kan lokalo aware vok lawa sangni somni pathum khan he hi kini chung kan pass theilo kan pom theilo ti te jinga kan lo tel to ni ma se sangni somni pathuma MNF sokhar noya kan pom theilo azawaya ngani a whole soul mo a khono ta I kan MNF song ta an pom lo kha bo in chuan kan pom sak ve le ta ani I ZPM MLS ni pasaritan an poma dang song chuan pom lo pon ti lo ban ngoya an abstaina chu wangin an pom tlong tikan pom ta di khania chuan setong khan forest 2 state list om thin kha 1976 42nd amendment
atang khan concurrent lease awma entry 17A tani chuan forest ti khawena khan pu lal do ma khan asoi fia asoi dang ko ol sam ang renga maro chu kha ni che lo ba I umje chu a hring dep to pho chu forest ang do me kan asoya amaro chu a hring dep chu forest an ringot lo ba I sarkar document atangin entina forest ka chi hran om tani khia tur chu reserve forest oma reserve forest chu eng mati theilo ma entina tiger ngani tiger sanctuary tang chi te elephant sanctuary tang chi te khang ho bika reserve ho big tan activities satan ani lo chuan sarkar mo mi mal angina mo khami chunga khan valua activities dang forest hill ni lo le unreserved na chan ni lo anga tang kha chuan reserve forest ka tu mai sarkar penan anti dangam theilo ni chu reserve forest ni photang chuan I protected forest omle protected forest chu reserve forest and claim in a class niam de wat mela forest ven himnalama anna te tugulem lova protected forest ai chuanin am thatna le thalona balance sakha angani plus minus sakha enanga state amos central inamo malak don chuan project of malak don chuan ngani kan mamo essential lutok lo theilo om nang chi project te ni chuan ta khan I phalna conditional forest clearance mo NOC impact ta chu lo la chu forest vacuum vena pudo ma sei anga ngai the chu unclassified forest antia reserve forest bo ni lo protected forest bo ni lo hring vacuum hi hemi forest cover anti satellite chang andron and hring vacuum ho ka forest ni ta vena pudo mana sei liam poda ka chu digna chan masala technically na dik chelova tin tuna forest conservation amendment act ina tum ho khachu sarkar ina classified no ngani unclassified poni sela sarkar ina forest ang achier ho the big chungchang asena ni chuan kan khetru chu nislak ang reng deu chu Mizoram ma hian forest atam em ani record a chun tuna forest conservation amendment act hi pudoma se ang le heta kan se thak de reserve forest ate protected forest ate unclass forest ate man ani don chuan mo khametana applicable don chuan Mizoram forest ya official register chu 84.53% ani kan khia dangin Mizoram zawzong chu 21,087 square kilometer ni singni sangkhat somret pasari square kilometer zaw ne kan Mizoram hi chuta 84.53% to 17,818 square kilometer ni chu wangin antinan entingan ṭhin mo Mizoram ṭhin zone sengo Mizoram leilung mo Mizoram lei zawzong ṭhin zazela ṭhin somret le panga ṭhin somret palini zok ma ṭhin somret panga poti the tho ṭhin somret panga velka forest ani topa adang zong kha chu khuwa emaw forest anga cher thei chelo malak to na infrastructure to na ania 15% ṭhin zazela ṭhin somret panga kha forest ania chuan chuta chuan ṭhin som panga kha chu forest anga cher lo chau ani tin ani chu wangin Mizoram pumpui mun nga thena mun li kha forest ni ngal popa mun kha chau kha forest lo ang cher ani heta ni jathak em ko sei thin ko sei du chu Mizoram azun forest kan ti chen sal tu kuni zoom cultivation antia shifting cultivation hi tuna po hen ani ta ka chuan central sarkar chuan lo nei thingtlang lo nei hi khovel is na hlok lo ber kha thak ber forest environment ti cheber environment ti cheba ka hemi ngani kan ti carbon dioxide emission kan ting chi te pollution siams ber ni ma se rilu na thak do chu India ram kumsum sari le panga lo ni ha mo chuan kumsum sari panga lo ni ai kan UT ve na 1972 atanga chut phei chuan jang kan ni kumsum ma le pathum vel ni to chu mi chung chuan kan ram hruai tu te
ram manga in ti tak tak ho te hian ti tak me wa min hroi thin lo wang le hu ong dewa picnic style la kan ram min hroi thin awangin khovel e zonna hau tak ber hlok lo ber shom ber environment ti cheber zoom system of cultivation kha mizoram mi pui za som ru ko chang sum se de do in nga na izonna la ni tlak me thingtlang lo ne kan pe thi lo hi ru na thla kan ni tak tak a chun kan ram azima kan han soi war we 84-85% forest ne kan tia a tak tak a chun lo an wat du lu la mizoram chu ru sura tha le tha kan lo wa na kha kan chu la kha kum ni kha da chun lo thing le dup man ni thing kung engma mo ma mu mal pom lo ma se satellite da changa cover ne ya forest cover canopy anti angkha om chuan forest amin chir sak ta ni chu wan helai 85% forest kan ti hi atak taka chuan hemi ram ngo kan ti chu atam achan ve pon to don lo ni ti kan theda poi mo khala ta ka kon se chok duwa chu wangin kan ram khoi tu te zpm an ni mo congress mo mnf mo khoi ta ka request du chu puhola sarkar congress sarkar kan boi pui la kan be la ka nang do lakin picnic sarkar mo ho sarkar picnic style in ram min khoi to su ram khoi tu de chu in por fok tu ni in chao ve nak tu ni in ngai to na in se na kha nang ma ni pum pui tan le nang ma ni chung khan lai na le in party tan lovin ram le nam tan ani do na wangin khongai takin tu na tanga kum som chu mo kum ma chung pon ni sela hemi zoom system of cultivation kan ti thingtlang lo nei ju iper ram tong kan ram kan ti chereu ne do na kan ti chereu chak lo tu ni ani na ta ka chuan central sarkar khon ron sei ngam sela chuan kan tribal ni na min kher lo se chuan eng amani shem na min ron pe kan tu to kharing kan lo ne ang chi mo I kan ngane in hal lo akang that a pot de la kan lo au dur boka khangkha a thing pe memani ti ka kan soi do ni chu forest chang le hemi forest bi ka hi ste subject atanga kon karena lo chodan te forest chu engde do nge reserve forest protected forest le and class forest bi ka kan soi ni tani chuan kan soi la du chu mitam takin anman lo chu tuna po kan environmental social activities ang chi de pona anman lo mo mit tlang puina kan man lo chu he amendment te forest conservation act chim hi forest ti che de tur ni lo forest ti che le zel na tur ta na engene dan khau de low control tu tur ni ta ni conservation je chu zo conservation hi man lo ani remote lo mineral conservation the book and say forest conservation je hian kan thil nei hlu kha lai chho lo ani lo kan nei ang kha atang kai theng ber man in the best possible sustainable way mo when kan man hi kan say phong in forest to hey say ka say thina kum som niamo som thuma mo thing chu lo chor le mai the mineral kan ti leilung ho sam pe chu kum mak ta doi ngai ta ni chu vain lung mei kan ti mo ngani balu mo eng mineral ang chi sung po ka kan lai chho to a ni chon pairal lo tu waste ngani zero waste mining method kan ti ni ti deng che chon conservation ti je ka safe tum na khan conservation shim je chu forest ka man lo shim tur ti na ni lo forest ka an mangani pon atang kai theng benen manga an man zo a ka se fo thina mining project lian ata po kan environmentalist te po ka sil nual to ka the ngong chu mining project ani mo civil construction project mo alo reng in an mo ba forest ka anti chetur ni lo ni ta ni mining a phe chuan thingkung pakhat an ki chuan pani an phun la tur ti te tin an du taka an du thal an lai chuan nuwa akhan khalai kha a natural forest a ma forest o maya forest chang khang zo a ango khup tirngot ni lo thinga po ingeni shaltla commercial trees kan teng chi tina mango kan teng chi the hai te la thil dang sum chang thei khai le thingkung khan an khak thin ani chu reclamation and rehabilitation thini chu wangin
forest kan emaw ni chuan forest bora khan thil kan ti dawn ni chuan forest ka ti chet pop lo tur tin na lampang ko sok ni chu forest conservation ina atumani forest sim kham han lo tur tin ani lo ka se fo thina forest sakha ngo khani them mil ril tam sila pang bal ring sila factory din doni la forest ka ti chet hlau sila factory din theih lo forest om turin ti ta burila chuan conservation of forest ina ani chuang lo kha forest ka malo shum tur ni lo kan 80 tuina te motor leinan te AC room mo enga mo kan nei maso na tura kan nu do tang khan kha forest kan thiat zawanga mundanga kha aya forest ale da tam khan thing kan phunanga khlai ram kan ti che ta khan kan ma mo te bak chu kan siam chela don ni tam pen ka soi fo thina mizorama aizol khopuya po in mun kan laya kan in mun leina lei pe hi a rema lui ti bol lo tor pe ni lavin a waste dump place kha mo khalai khoi ruama emo lukta ka planin playground na emo sarkari na mantur atan alena ka develop la thai ju reclamation and rehabilitation kan ti la chini tani chu wangin have forest conservation act amo amendment act hian na tum chu zok chini ti kha khel poi moni chuan so tu do rio me chuan net India hian net zero emission by 2070 samni la somsere hian khami borua ka carbon dioxide khami akhu kha India ramen to lo tu zero emission to rina duwa samni somsere chumi atana forest conservation act 1980 hi siamani tani India rama phechon antum vedan chuan samni la somni khan India ram pumpui mun thuma thena mun khat khachu forest ni ve to ro se tin forest nei tam tumani tin heta azia dan hemi amendment hemi ka ti mo he hemi hi tuna an adopt ve wina an adopt resolution manga kan lo pumpui ve kan state sarkari na pumpui tak assembly lo pumpui tak khania ta hena zia ga chana zia ga he ka thai sim noi chuan hela hin asoi ve pakhat le chu an nui sa thak me chang kang ro lu tu he thile and whereas nationality determine contribution targets of the country and visas khovel pum pui kho pa malak na ni tani chuan carbon intinan veini hian carbon cubic meter mo carbon dioxide cubic meter za cubic meter mo tin kan te mo liter za cubic meter liter za kha lo ti chuak tai la tin hiam zel an tuma sang ni le som thuma chuan India ma tang hian 2.5 to 3.0 billion tons of carbon dioxide equivalent kha ki kem tumani chu man forest conservation na to chu forest hian thing le mau hen oxygen an ti chuaka kan tua motor te kan mana al lo mo carbon dioxide emission chu fuels kan ti hemi tuna po electric motor ti vel te kan ti na chan le rare earths mo tu ka hian kan tu chu azol klapa mineral exploration corporation te GSI te le Mizoram kan geology mining te tang khomin hemi Mizoram mani pokran je to kha rare earths elements kan ti ho kha ve thengem Burma chon oma Burma ram shul Mizoram ve thengem ti chung chang te tu ga izol klaba se ho do ni mo khang te kha chemical zen tani rare earths te po chukan se to khan apoi mo na san chu i petrol mo diesel mo i koila mo ngani dungol te mo mangak ti khulut lut lovin electric mangin mason tu kha kan zong mek an boi lui luya tuna chuan kan se to min i khovela rare earths elements nei tam ho kha ain ti the man kan rang ka chak ve thar tu ni chu kha nidon ta ti nani tani chu wangin i khlai kan se chova tin an se fe to forest chang chuma Sawisel langa se to a chuan thil pakhat se du kan ni le tani ka thil soi du chu veina changa khai chu forest conservation kha ni to che lo top lam pang kan thing be don to
pass fel veta moi nai takin kan ngai dan chuan Mizoram khan lo pass lo po nila it applies to the whole of India tinitani whole of India except Jammu and Kashmir ni chotlang pe maro chu khami khangatinge voina khan Mizoram Assembly khan by resolution apas ve kherti khachu china koron chair chozok memorandum of settlement ma memorandum of settlement MNF le Mizoram Sarkar le India Sarkar ai hoten and sign mon June ni somthum sangkhas ko somriat paruka pulal denga MNF ayo in RD Pradana Home Secretary Government of India te pulal khama Chief Secretary Government of Mizoram ayo sign a khan umbe kalani khama se kam eta mi khan sangkhas ko somriat paruk juni som ni ma khan Forest Conservation Act lo pass toni heta memorandum a soidan chuan kha chu soi boi thei kan ni lo masabina khan puara ranaron tan be na kha puara re bright fuwa em feel ti vel mani ni legal background ko shelo a soi khadik veringa low pass to poni sela teni 1980 pass to poni sela amendment an siam chuan chu amendment a chu 1986 nu an siam ani wang le thil alo dang lam chuan khami kha kan pom ve ngai don lo mi du le ko da te pokan challenge don lo mi ati ve tani adik rang maras ka se chu keini mizo ho hel hol mo kan Mizorama kan chief minister te kan minister ro te MLA te ho ai hian environmental awareness a chuan India Sarkar an kan ho tu te big takin central kan ministry kan ho tu ho ku an changkang em mini ka soi chu heta lo hala akanga kang thapo popa kut kan beng dur ang chi te hi central vai ho changkang India ram mangai tak ho chu oh very sorry I'm very sorry kuch to karna padega mo we have to do something anti don thuni chu wangin Mizoram forest ti che damo Mizoram tribal hovina kan thunei nang chi kha ron ti buaya ron ponglak an tumlawa chu wangin pulal du mahian ramashal Mizoram shal kan ti hi ti mei mo ani dan kan seng o chu wangin ta hen ka sai chu MOU ha memorandum of understanding khan ownership and transfer of lands shall apply to the state of Mizoram under the Legislative Assembly of Mizoram by a resolution. So they said, then ownership and transfer atia forest asylum land and itan land. Masaka soirun so ito angkan forest akan land omani. Jo wangin alena ramo ka forest and itla do wangin forest ka chukay na ibe thoba jo wangin intifel ta good boy good son mo good boy angkan an ve a ngani po arara sei po do mata ho sarkar hen do am thala central and dil chwa thela thina bangin dil chwa be na chang cham hai sar tu lo de wa po an state ta han ti chawa I kan lo pas ve to ni yo an ti bel ka an chak ve me theng po ni sila atha Mizoram ta na thathot awan sen chu heng mi an hemi anon siam na chan hi chu ngo lokin on sang han ka thier pum lo ko lo theng lok an pas na chan ber la ka kan sei lo lok kan lo fa ti chodro lai hian le khalaya forest ho kan ti khoist kan state a hian international boundary a kanom ta Burma le Bangladesh min kar che heta principal act section 2 principal act the Conservation of Forest Act 1980 a section 2 amika tiang hian khap ani ang tani one to pay mo lawa 2 a hian 2 Roman number 2 small letter 1 2 3 kan sei chozu zu danga khang heng at noi kon sei ho te hi khalai forest a khan engeni ka tiang I project amo malak ma tur omani chuan
forest po ni sela inge ni helai hian phalna turani inge ni project ti boilo turin I phalna hi turani heng ho te hi special activities bi kan ni e heng te hi chu project ti khotlai khobin ti lo tur ti ni tani chu ka fron sei cholok no tin poi mo de ko lu lo lang zok chu kan soi ya helai kon pui tanga sai rang kong cherlu tu achang NHIDC achang Mizoram PWD ti kwal vel po kha mandu la kan NHIDC an executive pakhat ka sei puya tin ase khadi po ka ti puya Mr. Changte atak taka chuan land acquisition problem omati land kha acquisition ka problem omatu na pa hi rel lo kala vairang te ka te ngara ka sairang nu ho changkat mo charang chung changkat chuanin an ram kha an la acquire mumal lo ni an railway lampang chuanin Mizoram State Sarkar kala Aizawl district kala ka chon peto nge ya ma se an mani khan an la dong lawan ko la lu lova an don tur khami deng en lo don sak to is kon lova en pot hem Mizoram ma chon magdeu men chu ta chuan kan paisa tur helam lo wangin rel kong kan bon don te kon ti ani mo khating khop khat project pula thanwala sei compensation nam kan nia compensation tu tuk nam kan nia se fortune ang compensation chu zang na domani zang ti na lo pon compensation tam theng ber kan dom ti thian mo zang ti na te khala ngaya investment te khala ni ve pot te ngaya ma se zang ti na lo po kan compensation kan la tani chuan chu ta chuan hilai kong chho har sat na po kha len acquisition kha appending rate ko ni len acquisition appending chuan antinan I an project kha voini hem project kha soi siam taila sakni somni panga khan chumi chu ngeni a cost neu har san neu chuten khateng mananianga ta chun tijong kan kalanga ting kan tenga chu kan mo ati an chut neu kha project kha forest clearance awang hian low pending rate sta sela tuna kong kha NHIDC khan analak mai thelo awang ten le nui thlak do pakha chu helai kong chho on ti himo kan main line compensation ram pakhatan compensation mi panin la don ni chu la ta la ni chu pakhachu ram intinei tu te karamalom ti LSC mo pili ko patam ni ve khap ko bisi passport ni ve khap unlock unlevel thowa chuti rural chon forest department Ministry of Environment and Forest akan ingene net payable value te NPV ang chi kha an pe vele thoni asa thak je chu je chu heta kan suen khan reserve forest ani chuan lo ni ta sela Ministry of Environment and Forest hovina compensate ramani vine an ma ni khan diversion mo khami ram kha kongpian le don chung khami ram item khatenga thingan ti che tur hong chi kha khoi huna mo siam le nan forest department kha NPV anti khan pe ka ngai thani chu forest ram ani khap chuan ma se reserve forest po ni ma sela Mizoram ma chuan mi malin ram LSC khalo nei le ta teu mini chu je chu kan state sarkar khan adan le du ngai to me lewin andu sak zong khan leng pe popa ka seyang khan chung ho an pe khau te po chuan malak po lawin I LSC ni yang compensation tam dewa land value on choktela ti awang kha kan LSC chho to kol vel ni ka soi nem lo nga ka tel vel lo wang la ka du lo zong tak tin ni wang la kan soi du la ta ka chu heta land acquisition a boy kha ka wang thina wang hian he amendment here on siamani ti ka soi tu mani tribal forest samo kharon ti chet antum anilo an project ka kal pop sela delay lo sela tuna po chu naktu ka Mineral Exploration Corporation Limited MECL te GSI Geological Survey of India hotena helaya one day seminar ne sanchu rare earth materials donian ringani the methane te chu exploration tanaron saitalani antinan the central government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as reconnaissance, prospecting, investigation or exploration, including seismic surveys, shall not be treated as non-forest purpose.
Ati nan rankal don ta sela MECL in emaw rare earth material saka rare earth element saka ranzongin bomte halin thingte lo ki don ta sela forest clearance an nei lo chuan objection kan siam don ani chu forest clearance saka pek zung tur mo mumal taka te tur anti na chan po kha khate kan chan nu lai khan China in I chenoma lo lai chu nga Chin state lo lai chu don Burma chumi chu kanin pakwal ve lang ti dal law ka ta ni tuna ansoi hi conservation act more forest conservation act amendment ina asoi tu kha chu khang zung kha forest clearance ki all sam taka ne ya chu mi mal ne na mithil te theih ne na an du thala forest kha diversion ti zung tu ti lam pang akok lo strategic India ram ta na poimu ang chi activities sa chuan ni selatini in kan soi wal em pakhat chu lai hin jek ve a looking at kan thiam lo lai ta ka chu ni tani chumi forest duna kan soi forest ho po khan lang ta sela tiani such forest land number 1 as is situated within a distance of 100 km along international borders or line of control or line of actual control as the case may be proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security tani helai hi kan soi lau siak lai tak ni le tani heta soi chu international boundary atangena mo line of control mo actual control mo atanga km za chung lama India rama chung lama chuan kham pharsa na kha strategic linear project of national importance at tani hi enge them ti khna ta tani antina India la China lo do don ta sena Mizoram atang benga tuna pokan sia Lempui airport a chuan Indian Air Force in Mr. Zokin Leng Bunet Tuma Khating Che Khan I Kilai Champai Vela Ken landing mo jet fighter for Teneto to Tekha Lo Siem Don Ta Sela Chuan Lo Siem Don Ta Sela Helaya Khan Forest ka concurrent lease an yawangin State Sarkar ron ngai ve don tani State Sarkar ka no ati ve tlak chuan thak don tani chu wangin khalai takhan thilti har sam lo nan helai hi chuan pa sung ne sti mei zo ko ni khoi company emaw khoi mining company emaw hydroelectric power emaw engamo khan national importance ani si lo chuan anram chu thei chuang lo chuan kan ngai to na chu nationality chu Indian nationality chuan Mizo Christian Indian tribal ho te tan pon apoi mo ni tinani al lo thona ol samdewa tute mo company sum do na indu sakna na pek zum ong chi khani lo ke rulu tak phe jonin national importance le strategic action strategic linear project kha sila kapin dam sila khang ho ka jonin tinang company ang nilawa India sarkar anghlak na ka jon nak sangji kong lai ta vakani 4 lane 2 lane and light down kami cover nan khan tena mani de pokan han jinta sa chipa selling kong pe so puil nom le tok tor mu ka kan state of kan lai don si le ba tuna kan sen khan national importance ho tur kong te kha tuna kan che to Mizoram mi chim mar zongin tlang dung pasari belong tlang dung te na kong thur seng sum mai sala tu chu awal sam don da kan tan cha tu don ta di ka soi don ni tin hela in kan soi le du pakhat chu MNF ka pe zeu le tu a pura ba ro moi tele soi tu tele MNF sim na soi chena chu memorandum of settlement Mizoram accord hi an soi pu memni ma se apu thot lo ni ka soi ni peace accord da khan he tu na he kan ni ve kan te mo peace accord ka Nia peace accord da khan pui va kan jek lo tuna kan soi len bera kha
no 371 G kan nia 371 G ai je ka chu tan no kan lo kong op lai man lo kong 371 G hey tan mo ta khan je ta ni ta khan kan soi do chu 371G of Constitution of India 2 special provision with respect to the state of Mizoram manitani. So that's one 371G A small a sub number small Roman number small number 4 akhan ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless legislative china kasoika aram tile thotani. Ownership and transfer of land di tro chu emene pho hian hei in soi theinan takan manga land kan ti hi ram kan ti te ownership and transfer of land ala ti chau zo ka heta chuan 371 G ai chuan Nagaland ene lo ko Nagaland kha 371 ene tani lai ball na sak hop me hello North is how hichu min bol ve shima central khone chetur chu Indian tak tak law ruru la thinu la ti tak me Indian ai ngai ri lo kan Indian chau to dona Indian kan to ro wa sengkan India la kan zor to wa chu bangin Indian thami hel ma Sawisel tu ni lovin mo zo din sang man sa na ka ting do ni Indian ni lo mi ngai Sawisel ka ting do ni rin sang te ang ni lovin mo man lo ngai tha mo lo sa tiam ni chon no item selection to me America. Nagaland na 371 ya tungchuan ownership and transfer of land and its resources. Ownership and transfer of land and its resources kat Nagaland piece of code jan soi bi ka resources atelani. Mizoram ma chuan an soi talawani Mizoram ma chuan in ngan soi ownership and transfer of land and resources atelo. Chu wangin mitam tak chuan MNF ho them two the chuan Nagaland plugin kan say 371 G and 371 A hit grow to continue maro chu apuilo veve 371 A le 371 G ti ka sai do ni chumi ka sai do san chu central sarkar hian university ti te high court ti te kan sai chu mo kan ti constitutional state ni ne turin aziak dei to kha kan ram khoi tu te kan tribal leader ho bakha an thiam na le an khian na khalo thuglu tu big vak lo wang khan lawm takin an lawm na min lo bol to ni tika 1975 an naga hon bola 1986 an mizo ho min bol le amene pho en sian hon bola ma senga tinga kha apuilo kan diam san chu apuilo em sen ka se lo ma apuilo ni san chu china kan ti 7 schedule kan tia chota chon chita kan sei state list union list concurrent list om ta chuan state list chu state ina thune nan ane napi central ina dan po siam thailo aron tongpong nor ngo thailo khani ta ni 371 G khom lo ina mo ram khalo boi velo ta po ni se Assam Gujarat Andhra Pradesh Kerala Himachal ho ne ve kan si lo ngo Chita chuan state list number 2 state list entry number 18 hi no hey entry oi nan entry number 18 ka thai sing khunia entry number 18 na chuan land titani land chu state list ko sei ka state in thunei na an nei pum lum na ni chu wangin state list ni ta state list khan 18 entry 18 akhan land that is to say rights in or over land tenures including the relation to landlord and tenant and the collection of rents rather rent transfer and alienation of agricultural land chimshim improvement of agricultural land nitani heta asoi pui mo chu 371 G te kan mani na emene fomena soi the kum som ni an so cho ve an lom ve zat lom to lo se ka do emene fo pechon remne le mon ni
Congress in lom sela tok chia chuan MNF ho chu zak sela ngui sela chok du thin lo sela black day ti sela alpha hovina ngani alpha hovina in the hotel alpha hovina 15 August black day pong hen remna le monani kha MNF ho black day pong to ro sela ti chu chu ta ka soi tum chu Mizoram 371 G chuan land land and use resources at the lower and think about it. Mizoram come on, tell you look can three versia zanin to prepare no lamah prepare baki ka sohen kalo to equal to thina zungai thatu pon no fithiamula Nagaland Azwan 371 A Azwan ownership and transfer of land and its resources chungah central in Danasiam Taylor. Tiene Nagaland Pui Devin in the theih Devin and in Angaive. No, June 1975 Velania, 1986 Central Sokar in MNF underground Howard Dorlea Nagaland Ang resources can tell do lo chiti khati anti khum velan nomis shadow ho se dan chon pupulal deng ta hopa an dil ve thawon ti resources kha ma sa min lo bo na sal tu kha ang ni om khati mo le na ma chin kun kha hi 371 a ta 371 G Mizoram ko se le kan Mizoram ma chon ownership and transfer of land there is resources at the law Kami te patni belkhom mo Nagaland thazok nga is resources tel pokha engani lo je ka sei du sen chu Mizoram chu soi lo Nagaland sangjok puijok an sei kha state lease 7 schedule mo union lease state lease concurrent lease ti an soi neu na khan state lease entry 18 na khan land that is to say right in or over land tia ramatia that is to say a right kha ani tuni na kha in or over land ti tani in or over land mje chu a forest te khami ram chunga thil lui te thingkung te le thil dang reng ram ka khami le in na te ni in chu le na ti chu le chung excuse me Lane Hui House of Nang Chi de Poka State Tai and Vicolon and the Victor from Shimalon takes to do. Two Vangin Nagaland the Ponang and the men of the Pechu, Honey said hate, Chuan said hate to Nilava, Helai Hanka said two, Hanti Marcella, Pimanum Chung to Hovin, the environmental activists Hovin and hlauhawm upon 371 G in State lease 18 land, that is to say, right in or over land. State tunay na ani ti constitution on bigan mang may doon ni. Chu vangin na mo zo ka chu, tunaka say zo ka chu, kon environmentalist how to put a boy push second zo ka chu. Peng ni no emoni ti ten ka. Citizenship Amendment Bill te po kon boy pi ka take a hlauhawm sang ni som pakua MP kan re da pa parugzinga pangai nan lawa ki ka hlauhawm ani Citizenship Amendment actually lo pasta kan tuare alawm kan sir chen lo wangte kan tai mak tok lo wangte kan thil kan hriat thiam lo wang kan in sei lo ta thin ni chu wangin kan environmentalist punan lo hriat to ko zok chu hi chu ka seng khan indu sakna nga chief minister na khatia pek chi khani lo national importance at te lo Kantinan rare arts ni lo limestone khalo lom ta sela limestone lai chon chinai lung chu khoya pot tam lu tuk megele tam lu tuk chinai lung project a kha helai forest a hin aron ti don lo anon impose don lo ti rule anon ti don lo amoro chu national importance ani China ne na kain do na te kan act east policy te strategic planning nanti indo thu da poimong chiang chia ka chuan le irthia mangu helahi mangu amendment apot forest conservation amendment act apom to khan tiang ta khan state commission rawn sanga state na kan soi ho ve thunga bina pucha te soi angela soi chura ngene ease of business te ka soi te ka changka ma hemi act na tum chu pucha te soi khan ease of business ni project
anti all sem na khani ta ni ma se chu company homin anti tu anilo India so khar ma lak na chawa national importance less strategic activities lineage de kamo chu wangin vena kan pas kan lo ma mar poi mo prakar zo chu environment chu changa chung kan social activist po hen norila norula ka du chu state sarkar hian na kumatangena mo tun ZPM sarkar ka po te Thailand ni na thara mana kan party kan ti to lo tiang chin ni ve lo wa ZPM hi party thara nia party thar ka phung thara nia hemi lo nei kan ti thingkang lo nei ya to da ngai to mai so thing han tia so thing kan linga so thing ka ngot tha sam ngani va ngaya ngo kan va ta ngo kan va so thing kan ching de ya so thing ke je chenga ke je suman ne kan de che kram kan de che ba ka so thing kan tu ya so thing ka pan la diesel do ne ni pon rammo ti che lo zo min ya mane Philippines a pen ka muwa an duty pa Philippines a zum pei polipek ang chi te han lo ti me ya wo teng chi khan train vem thawa khating khan ngai toi la ti ka du zo ni chu wangin kan ram le na mi pung len chung se khan vena kan ram le na mi kan ta ni lo pathian ni min lo ho tira ka future generation ho ta na ron han chau tu ni ni ka soi duwa soi tu ta le me a ka chu ni che da ngan den ka soi ba ka tu sei prepare ka thiam bak lo ba prepare view point prepare na sei chung lem le lo ba mar chu ram le na mai poi mo nang le ken ram kan mai lo chuan vai hong nam dong hen mai kan phal tu ani lo ba tin tu na ta pen ka sei ang khan Mizoram kan shoi tu ten sum duhna ringot tele party hisab ringot te mo mani du sakzong hisab ngam kan la phe affair lo tin ram shoi tu kan ni chuan thousand tum lo picnic style ram shoi te sim tong congress le mena pon picnic style en shoi ZPM en picnic style en shoi lo ngam lo pan ram le nam dam nan ka te chu wangin a huo zong ne la vin ta pa kon siam ka fak em thu se po thiam ma parliamentary ne tu nang ka siam kan ka vel za wa ka du na lai tak zo ka chu a personal grooming mo amit wai kha ti san sam implant ti vel lukum moi da motor moi dum de te zuar ti vel lam pang ka poi mo vel ko no mo mira thei ber tan thing klang am mo ti ne ni eng tin ne Christmas le kui pun ni cho vok sam me thin te hian andu thalin Sunday zinga meni lo Nitin andu unu na bok Sunday be thiang eng tin nge confident kan thingtlang mi te le je thei jok te andam lo be ngam khang kha ngai to ngai ta ni chu wangin jani na hen chance ka last thui ta pia ba mo ma semin ka tu event me tu ho to kon soi lo tu la mai la ni changila buena ZPM on cha ka tia ka support top ease of business de ta ka chu a company thil de la ka ease of progress kan mason na ile bara development la kan mason na tur ta nia at the same time chuti la jun kan tribal ni na kan pai don lo ba kan mizo ni na kan pai don lo ba kan christian ni na kan pai don lo engel lau tu rom atak ta ka jun pulal do male apol ta mizom sarkar ZPM sarkar hin ram pakhat ma sham lo aram phal tianga piwanam chung te nan ti kha awar deuhlak tin mi ngai to na asung lo tun zam khan hemi video kan siam chan po hi mi pali panga deu tho chang kang deu khan pu hiat piwanam chung te na ramma shalan ti hi han sei fe te nge kan te ngolu long ngoi ma kula ya video kan siam do ne ka ti kan du zong mo nge ni kan tiang kan tuine zong kan comfort zong anga arom kal lo mo kan ngai dan kal lo khan tungpong in vak lo ang zim kan zim to ne pon ram len nam tan forest chu ko so ngan mining engineer kan ya kan se fortin chu agriculture horticulture forest ti chu atak taka kum sam ne sam thumarun chole pe kalom mo dina mining conservation kan se mineral conservation kan te ngani MCDR 1988 kan te ya chu da chu mining chu lung hote sim tu pon kum nok lu ngai voini kan conservation nen quarry lunga ni mo balu mo tripurain lunga ne la ko se ka bangladesh lunga ne mo
lung me te kan ti apoi mo le to kundam development heram le na mi ala chung chuan lung kwari lung le ba lo kan mo do pai me lo vila halin thok me lo sela tro chuan khami kan sei lai ta ka mining angat pe chom kum mok to doi ani ang conservation ka pai mo em hemi tuna conservation forest conservation act le amendment na to ma chu forest sakha ti taman duwa ti punan duwa amor chu ti line forest neya ramngo thadeu neya mo ngani fang male ngani pang balti vel ring lovin voksa te mo pizza te mo kan eve do wangin development ngaya forest kan luk ti cheni pon a forest ma natural forest ain artificial forest kan sim kha cha zo omjine zo poisa mu the nang ching chi thai te thingkum ne kan sim khan achang kam do ne ni ka se mizo kan ni angin christian kan ni tribal kan ni nang se for mizo christian tribal combination of bon tok kan ma thiam lo me chu wangin tu ma sang bi tu kan nom lo wa kan te do na kan so khar tu po zpm po he an lu thuk lo mi me an na kon fi tok lo wa india so khar dor thiam ngaya india khwanin against policy boy puya khovel new world order on chuaka usa na boss to lova te don to lova india china te russia te chung ho to vel mi me se fortune ngin khovel ni thlak na chu email ma ve tu kha I thian nei phang de USA chun mail ma siam nem lu tu ka russia te china te india te mail ma siam ma ni zum lo ma chu wang kan ma mun kan selawa mizo angina mo indian ang kan survive don kan theung do big lo india bon chou lu tuk do na 2047 exit bharat an ti bjp sarkar na se ur te poi atakina lo thlenga nga chuta chuan mizoram he ta poi mo engei ni tuna Modia na independence day sei eastern india development atika special trust de ka khawma chuwan kan drama leilung ho sakma mo misring kan bon lu tuk lo ni pon kan strategic importance anti indian act policy kal kong tur ko ni man thiam ngai ta ni chu kan chela poi mo sei thui to pathianin mizo christian te hi noilu tu ko umrang tu men do biglo ngai to chengila kan ram khoi tu kan Sawisel kan du thu sam lo ni pon suggestion tong jok sela tin kan mi kan Sawisel ren kan mai bang Sawisel ni la mi lo huani lo follow pon poi lo masa kan Sawisel ka for the sake of Sawisel shim ni la min emaw congress tu polo la sela central sokar bit ngai to bin pulal do me hawin tu na zapim sokarin central atlak tum bedon nana lo moni pon lo kuma project sum tan package on emaw congress le zpm ho mo ala mizoram mi la sa ho ka chun kan chordon chum sim chu han tak ta chum ko se chu zpm po hen bjp hi mizoram me puita ta na mo sona thlen don chun official in thok vegam ro sa bjp support of man tuman hindu ko se moi don chung lo mizo ta christian takin kini te phechu kan bjp to mizo takin christian takin bjp ring ba na mo kai thei di consequal ta do ni chung mai lo ma tu te mi se thiam bula kan tuya ngai tu te mo ni ngani ru khon lo te na ni pon ti na tum awanga sei kan ni lo ba ma ro chu kan tu e ma bang sei kan ni ti ka kan sei ni chu rei don le me video chu lo se thiam don ni mong tha be kule